إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu më prall, su misni ako bor, vrednost isi ko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunya. I'lamu, ko zom vredini ko Allah? Annama al-hayat dunya la'i. Taro pare, taro kira, taro vorda, nina vredini ko Allah. Yek pak, tani maki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من جبت حضالين من بينالين معلومك تكني بوستا تكراف مانجم تمنجي تو بيستنيف تمنجي صاروا الصحابة رضوان الله عليهم mangle Pejgambere sallallahu alaihi wasallam. Putio Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Aqui a stushka di Singape yek ili dui di vanglidero meri pe Pejgamberi sur. Ino Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ki jamia kumimberi. I vikinga sai nardon. Emba ki galenge ya eyyuha nas. O tumen insania. Kase greshingum kole sura hakko. Kase lumle sura hakko. Avdive davalisti şansa Telel mandaro hakku. Onardo diklakna judin gepe sovakiro Pejgamberi telki gesa peşerem puçim getiroven. Tarek puti hendiko naşite kirin lafi. Pejgamberi laf koy kad irinye Pejgamberi sallallahu aleyhi Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem kira lafi. Sarne kütingi. Tarek puti uşçalek manuş. Bakir ya Resulallah me manga muhakkav dibe. Onlar da çüdüne pe koja kva manusha kana dikena koja kava. Sarşete ushtote vakiri Pejgamberese. Muklele cianglate ca. Yo Ali vakiri ya Resulallah mukmamante davles irinavlesu hakko. O İbn Abbas ushtola vakiri ya Resulallah dema me ka irinavlesu hakko. Vakiri na. Adve me ka irinavlen lingro hakko. Koy mangelo hakko mandar me ka davle o hakko. Avalo manush angle ku Pejgamberi ji kumimberi kilo kumimberi dikalo Pejgamberi wa Ukasha ibn Muhsin tuma nge manda to hakko teli hemme tuke gegum dua gegum tuke Ukasha dua Allah te mukut ko jannati te ko jannati bizu azabi hem bizu hisabi atuma nge manda telo de to hakko makiri ya Resulallah tu vakirgan koyrudular pa hakko me kadavle yakate me alum magam hakko. Onlar da dikenele çudinene pe sokirlak pa manush. Subhanallah. Vakir dobro soto hakko vakir Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem. Vakir ya Resulallah yek dive stringano safia ki borba kumaribe hem lelane kash hem butsingan madre kashe ko vugim du kaganma du kandiloma. Ya dersi s.a.w mangaja muhakko tirine mangi. Pejgamberi sene bikini s.a.w kira an mangi adva kash potrebingim. Pejgamberi s.a.w dela su Ukasha okash dole Ukasha. Pejgamberi s.a.w vazila po dželabija hari dikao pe taristrana taruvugi Pejgamberi s.a.w I Ukasha kana okashko vas. Murdini okash yek puti. Kana nardo dikina sokirlak va manush. Dujte puti vazdela. Treti puti vazdela je Ukasha okash palupudumu. Hem çumudini koja uvugi Pejgamberi sura. Pejgamberi sallallahu çudini pe. Ya Ukasha so kergen, so sikere akava. Fakir ya Resulallah jangdum so se puçlan amin. Kay tu kamere na kanaki dunya. Hem manglum meta ina adava so postel no puti ka çumudini ti koja. Adalesi ya Resulallah manglum advati kira. Subhanallah. Ad buru mangli Pejgamberi. Akiri tu ke medade heman kokuri dawa. Sar shemetor da tutar muhakko ya Resulallah. Mena manglum te maraft. Mena manglum te kuvaft. Nego manglum metava posledno so čumudini ti koja prete na kej dunya tirin te kotilo gospodari. Subhanallah. Pogodinga Ukasha. Pogodinga Ukasha ibn Muhsin. So Pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem lese doa Emovka otro Allah iftara di shilade muslimania su ka kuvenko janneti bizo hisabi bizo azabi.
Adele se mu pral mi pen che poruka mangi poro che era poste tuke siklov te mangi Pejgambere Muhammed sallallahu alaihi wasallam povshi tutar povshi tar ti dai tar tu da tar ti romni to chave ti familia ti prale sva onesta ame morate mangi Pejgambere Muhammed sallallahu alaihi wasallam povshi tarusa bizolesta mene ništo na žene tara mordini bizolesta na žene koja mora gospodari adele se morate kere hamdi Allah se su biçargaminge Pejgambere Muhammed sallallahu alaihi wasallam sar rahmeti cel svetunge hem hamdi morati kere Allah ese so Allah biçargaminge kale nay manglu stvorene ko Allah subhanahu wa ta'ala habibullah da biti sikava min sar te obožavina mare gospodare sar te klanina sar te postina sa ibadeti sar te kera te navojno Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam amin ništa na ženetara marodini adele se omo prav Umi pen, dik svako 9 ani salavatija, upravo akva manuš, upravo akva Pejgamberi Muhammed sallallahu alaihi wasallam sudingja po životu se prepare, po vreme, sa sudingja muka, ko bilo životu, jedino tute te resili poruka Islam. Jedino tu te prihvatineo Islam, em tute ove muslimani, tute ove taro lesro umeti. Ja Rabbi, keramen taro Allah muslimani su kapijen taro Pejgambere sro vas, ko hawdan nabi tarom yolniko ko yom al-qiyamah ket karinamen em ket kan vazal min Allah subhanahu wa ta'ala palomerim subhanak allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk ya Rasulullah ko jannatu ya mete hova mujdi pe barwali pe tu ke me sankada Mangeja, asva, moji di pe